Dünyada öte ülken vağışçı adam var. Muhammed Hassan degen ülken vağışçı adam. Biz hazır uyumuzda ko'rshimizdagi adamlarni va'z qiluvdiga yerinemiz. Ko'rshimizga chiqmaymiz. Ko'rshimiz barda oğan va'z aytolmaymiz biz. Nemesim ko'chada ketayotgan adamga bir o'tirib söylesek deb turib va'z aytolmaymiz da. Biroq bu Muhammed Hassan degan jigit Amerika, İtalya, Angliyaga, tepten Amerika'da qanav adam jegiz tayfalar var, adam jegiz tayfalar var. Bizde ana lüdayet deb koyadi koy. Bunu sol adamlarında da vağız kılıp şakırıp atkan adam da bu kişi. Sonda bir tayfalar, bilirsin mi? Televizyonda körgesler onu. Sonda tayfalarda vağız kılıp bir yıl sol tayfadan 7 adam İslam'a geldi. Son 7 adamda Saudiya memleketi bir karşılıkka kabul kıladı solar. Karşılıkka geldi son adamlar. Karangda dünyada kanday Müslümanlar var ağayınlarda. Müslümanın maksatı var koy, vağız kılı, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Mumu Müslümanın iş hareketi her daim beybitçilik, tınışlık. Mumu Müslümanın her daim maksatı Allah'ın razılığı. Allah bizden kaçan razı oladı. Biz adamlarda tınışlıkka, imandılıkka, özüne kana kulçuluk olarak şakırıp dursak, inşallah Allah bizden razı oladı. Bir günü Amerika'da sonda ülken жаңалық oldu. Bol жаңалық Muhammed Hassan vağız kılayın deb üniversiteye barsa, ünkey camaat otur. Yendi Euzubillahimineşşeytanirracim deb yendi vağızın bastayın deb adiredi. Bir jigit ustaz to'xtab turungiz dedi. Ne oldu dedi. Mana bir ağılçın jigit sizin tilingizde İslamga kelmekçi dedi. Kim oldu dedi. Şitibet turdu. Qarısı appak. Kasım şalvar kiyip algan galstugi var. Ademi jigit. Turda. Sen mi dedi İslam'ı kabulamakçı? Men dedi. Ne üçün dedi. Bütün Amerika, bütün Avrupa hazır bu İslam terörizm, İslam ekstremizm, İslam jarıbadır, İslam kırıbadır, İslam atıbadır, İslam soyubadır. Sana ne gerek dedi. Akşa gerek mi dedi. Akşa için İslam'a girmek için mi dedi. Anacığı toxtab durup kaldı. Biz sözümüzde dedi, menin uyume barıp çalğastıraq dedi. Senin uyun qayda dedi. Mına dedi, xan жүріңіздер. Mınanın bäri siyatı mı? Bäri siyat dedi. Bärini alıp gitti. Endi özüňiz öýlen ülken jamaatda o jerde. Muhammed Hasan da hayran bolup kim eкен bol dep ketdi. Barsa Xudoy saqtasin bir qasır uy, ülken qasır uy. Ne mınav dedi. Şetibet aytdı, bunu menin uyum dedi. Ha? Muhammed Hasan oğan qatta aytib koydu. Sagan akça gerek mi dedi. Akça üçün İslamga kirmeksin mi dedi. Bütün Amerikanın bäri aygaylap atır, vahabistler, teröristler, bu İslam mınanday soyup atır, kırıp atır dep. Sana ne dünya gerek mi? Dünya üçün İslamga kirmeksin mi dep aytib koydu koy. O kişi aytdı, magan dedi, dünya gerek emas dedi. Magan şinimen baxt gerek dedi. Şinimen yüreğime tınışlık gerek dedi. Sana kim aytdı bu? İslamga kiretmisin, yüreğin tınış boladı, baktı bolasın kim aytdı sana dedi. Onda men sizge bir okuyağını aytip bereyim dedi. Men dedi öte ülken milyarder adamım dedi. Men milyarder adamım dedi. Ana hazır bizden meşke kirelmey жүрген 5-6 so'muna toyup kalganlar jür koy. Kafeden, restorandan çıkalmasdan. Ondaylar emas ol. Ol milyarder ol, Amerikanski milyarder. Bizden akşam bizden dollar menen Amerikan dollары bölek boladi bilesiz çıkarışlar. Mana bizdeki milyonermi degenderde Amerika bir tiyin kalmaydı. Bu yerdekilerin dollары o yerge ötmeydi de. Ol taza Amerikanski milyoner de ol. Men ülken firmam var dedi. Menin bütün samolyotlarım, bütün barlık narsem var menin dedi. Men bir gün kevatsam, daretxanaga kevatsam, bir jumuschi qara neger biz qo'limizni juvatın, betimizni juvatın jerde ol ayağın juvib atır, ayağın. Men ashulanib ketdim, ey nadan!
Ey ahmak, biz betimizni juvатын жерге sen неге аяғың жуып айғайлап өтсем, оның түрі де өзгерген жоқ. Не қыпты деді. Sen күніне бетіңді бір-ақ жусаң, мен бұл аяғымды 5 рет жуам деп айтты. Мен тоқтап қалдым дейді, шынымен де дейді. Мен мына бетімді күніне 1 рет-ақ жуам дейді, 1 рет-ақ. Қараңдар, ана мәдениет сымақтар бар ғой мына жерде. Крутой болып жүреді. Олардың бетіне біздің аяғымыз таза өзіне екінші. Мұсылман адам аяғını 5 рет жуады, ерінбестен, ықыласпен де. Даже тырнақтарының арасына су жеткізіп тұрып жуады ғой дағынша. Махаббатпен де оларға ұқсап бет ұрып қойып, өстіп жуады бұлар ше, бұл мәдениеттенген ше. Бірақ мұсылман адам бар ғой, анау от души жуады аяғында бармақтармен ішінің бәрін әдемілеп де. Содан мен сұрадым, неге 5 рет жуасың аяғың деп айттым дейді, қараңызда. Шынымен неге 5 рет жуасың деді. Намаз оқу үшін деді. Не ол намаз деді. Не ол намаз? Алланың алдында тұру үшін. Не қыласың Алланы? Бақытты болу үшін, жүрегіме тыныштық кіру үшін. Тоқта, сен бақыттысың ба не? Ана негерге айттым мен, сен бақыттысың ба не? Ол менде жұмыс істейді, $300 жұмыс істейді. Ол бақытты екен. Ей, шейх, қараңыз, мен миллиардермін, бірақ бақытты екен білмеймін. Мен миллиардермін, бірақ жүрегімнің тыныштығы жоқ менде. Бірақ ол $300 алар екен, ол бақытты екен деді. Сол күннен бастап тыныштығым кетті. Мен бақытты болу үшін, жүрегіме тыныштық келу үшін мұсылман болғым келеді деді. Сонда Мұхаммед Хасан күлдені дайындалуында деді. Сонда жаңағы жігіт костюмдерін тоғырлап, көйлектеріні, галстуктерін бәрін жақсылап дайындалып жатыр да. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Жаңағы жігіт тұрды да Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду анна Мұхаммедар Расулалла деп қайтарған уақытында өкіріп жылап жіберді жаңағы америкалық жігіт. Жылап жатыр да. Жылап жатыр. Оның телеқарайдылары анаяқтан жүгіріп өтір. Мұхаммед Хасан айтты, жақындамаңдар еді. Қарап, анау сондай жылады да енді. Ақыры болғаннан кейін неге жыладың деп сұрақ қойды. Міне жігіттер, біз де сұрақ қояқшы. Ол неге жылады? Не үшін жылады? Құран жаттап жібергенбіз, жыламаймыз. Неге жыладың деді. Сонда ол айтты, ей шейх деді, білесіз ба деді. Мен өмірімде деді, бірінші рет жүрегімнен сөз айтып жатырмын деді. Аллаху акбар. Бірінші рет жүрегімнен сөз айтып жатырмын деді. Қараң. Біз біреудің бетіне қарап өтірік айтып алдасақ та, өтіріктен күлдіртсек те, осы нәрсеге икемденіп кеттік та, бәлкім бұл сөздің мағынасы терең, өте терең.